Mabungahong kagabhion mga igsoon. Ganina di ay didto ta sa Tubigon Police Station kay ni-share ta sa pulong sa Ginoo. At the same time nagdala sad ta aning grasya igsoon para i-share nila ba, no? So mauna ni ang station, ang prisuhan sa Tubigon, Bohol, unya naabot na mi diri, nagdala ta gitara kay manganta man ta diri nya. Mo share pud sa pulong sa Ginoo, no? So ang akong kauban day ani mga igsoon, ang usa sa akong disciple si Brad Bobby Linteria nga usa sad ni sangit-ngit kayo kaagi kasinatian kabalhibo nako banggiitan sa ning dautan kahadlukan igsoon. Mao ni usa sa akong disciple igsoon nga napuno ang lawas og dinunggaban tinigbasan sinumbagan unsa pagyudiha napagi pinusilan igsoon, no. Actually mao ni siya ang katong naay bala pa nga nalubong ang iyahang may paadapit kay dili man pwede kuhaon kay mapiktuhan ang nerve na pusilan sa igsoon. Basta ngit-ngit kay ni og kagahapon apan pariha ming duha igsoon gibag-o na sa Ginoo sa dihang midangop mi nangalagad mi ni Jesucristo igsoon, no. So ning ari mi aning silda igsoon, wala mi nagpataas og relihiyon, wala mi nag-isa og pundok og grupo kundili ngalan lamang ni Kristo Jesus ang among giisa ani nga time. Kay siya lamang nakabag-o namo. So mao ni nga takna nag-share nako ani igsoon sa mga inmates. Duha man ni kasilda unya naay mga nangapriso ba, no. So nag-share na ko ani unya. Actually kani akong kauban ako sa ning gipa-share niya, di lang siya kay makita kay naaman na sa lipdan ako. So ning share sad ni siya ani igsoon unya. After nako pag-share igsoon, of course nag-awit ta unya, nagampo ko nila igsoon, no. Usa ka dakong kalipay nga maka-release ka og blessing, no, makahimo kag pag-ampo ani nila igsoon, no. So mao na to, no. Human na itong pag-share sa pulong sa Ginoo, manatag ampo nila igsoon niya. Ako na silang gilamano niya, amo ang gilamano niya. Daghan man tug nang hilak ganina na bless tungod sa presence ni Lord. So mao na ni among gilamano igsoon ang kada selda. Kay isip paghangop bitaw kay I know and I believe need jud sila comfort unya. Need sila og kana bitaw love jud bitaw kay sama nagistorya mi ganina igsoon nga kuan lagi kanang na sila'y daghang mga higala nga suod nila pero wala pa gyud ning bisita nila, no. Mao na nga need jud sila og comfort. So this time atuan na ning gihatag nga tong gamayng grasya igsoon, no. Naaman tay grasya nga nadawat igsoon, naapoy tawo nga gigamit ang Ginoo ba para nga iyang gi-bless unya para pud i-share iyang blessing. So mao ni nga ato sa ning gipasa igipaabot sa nanginahanglan igsoon, no. So mao na gamay ra gud ginagmay na ay mga napod tay mga gagmayng soft drinks ana ra gud, no. At least makadalit ta igsoon og pagkaon, no. So duhay dala na mo ganina igsoon, nagdala mig pagkaon pang snack nila para sa physical. And ang pinaka-importante naghatod mi og mensahe sa paglaom igsoon nga makahatag nila og kabag-uhan, no. So malipayon, no. So mao gid ni ang amo ang himuon kanunay kay naghatag ni namog kalipay igsoon, no. Kauban sa ako ang usa sa akong disciple si Brad Bobby Linteria igsoon. Malipayon mi nga nakapaambit sa pulong sa Ginoo ug successful ang among mission ganina. To God be the glory.